باشە هەیفەعو کوڕێ فەعووی ئەز دەبێژمە تە فەعوو چونکە تە چ غیرەت نییە تە چ زەڵۆمەتیت خودانینە تەتەی بن vê vîدیوێتمە ku çenêla destfehênana pare ji internetê te xelkî pişîman dikeyەوە û te hinde qisê naşiya dikey beramber ew kesê ku beşdariyê ji dirawê elektronî bê vîdyoçikûyînê kirî û ew kesê ku bînerê çenêlê xûn e ku çenêla ji destfehînana pare ji internetê başa fe'û kuڕê fe'ûî te heta nûke nezaniye dînar çi ye te tê vêrê xeberat bêjiya me ku dê çi gete te bes ez zanim tu kirêgirtiyekê û kirêgirtiyê çi desalateke yî ez neşêm vêrê xebera bêjme te çunke ez em ji vê hindê mesilîn ku em xebera bêjîne xelkekî bes ez dê bêjme te fe'û çunke tu fe'ûyî tu kirêgirtî tu kesekî ku tê xelkî pişîman dikeyەوە ji projê bê vîdyoçikûyînê û her projeyekî dî ku em rastî min rêza hebû subscribeê çenêlê destfehênana pare ji internetê çunke ez qundira hemiyê di wan yek bi yek ser çaw û ser serê xwe danim çunke rastiya me hatiye vêrê tiştekî baş bû xelkî bila bikenەوە û xelek ji rêka vê çenêla YouTubeê rastî mufayekê baş biket bû dahatûya xwe û jiyana xwe misûger biket bes fe'ûyek dihêt hey fe'û kuڕê fe'ûî te heta nûke nezaniye dînar çi ye heta nûke te bes hezar dînariyê berînka xwe da hebûyî û te rismêt kesekê dî bi sewara roz rayzêran cîgilas û rismêt fêk se YouTube'a xwe danî û tê xelkî pişîman dikeyەوە ji vê projê û civînan deye me adresê min Nîhat kuڕê Menaf neviyê Miradim baş e mala min hat Şehîdêt Azadiyê nik dayîra pasportê eger tu zelamî ez hereşa nakem çunke ev ji me ew hereşe em ji vê tiştê mesilîn ku em hereşa xelkekî bikeyn bes em neheqiyê ji kesê qebîl nakeyn were ew e adresê min e dîsa dibêjim Diyana Şehîdanê Azadî Şehîdêt Azadiyê dayîra pasportê ez ê nizîk dayîra pasportê eger tu zelamî te her kî webî were vêrê ez û tu dê gelek axivîn û an tu dê min beyn an ez ê te beyn bim yan jî tu adresê xwe bû min pinêre ez dê hême vîce ew ê tu dibêjî nehê vêrê xebera bêjiye me û xelkî ji wan projê baş ku ez zanim tu kirêgirtiyê çi hîzbekî û çi desalatekî xelkî ji wan proja pişîman bikeyewe bibûrin berêzan bibûrin ewaneyî ke subscribî çenêlê YouTubeî bedestênanê pare li internetin hindê kes heye ke berrastî zor bêzariyan kirdûme we cinê û we şitî xirab li nav komêntekan elê min bes hewndem pêkirê ke komêntekan reş bikemewe berrastî boyê ew ştem bût dawayê lêbûrdin lê wekim qundirey subscribe û ewaneyî ke berrêzin hemûwan li ser ser û serçavî min berêzan dîsa nav min Nîhat Maîn li xizmetê êwe bû pêşkeşkirdinê vîdyoyekî tir li zincîre vîdyokanê bedestênanê pare li internet li pêcî Facebookî bedestênanê pare li internet her wiha li çenêlê YouTubeî bedestênanê pare li internet ke min hemû rojanî şemme dûşeme çarşemme û heynî bi şêweyî rêkûpêk vîdyokanî sebaret bi krîptokaransî yaxud heman dirawî elektronî li nav em çenêla upload yaxud pexş şekem bû ew zanarî êwe li barê krîptokaransî bibame ser we û her wiha êwe bitwanin li rêyê em çenêla we bê beramber dirawî elektronî û her wiha dolarê Amerîkî bedest bihênin ger hestan lem cûre vîdyoan heye we bû ew ê vîdyokanî dahatû li dest nedin detwanin çenêleke subscribe bikin zangolayî te nişêş çalak bikin bû ew ê her katêke min vîdyoyek upload hekem yaxud pexş şekem YouTube li rêyê notificationê we agadartan bikatewe و یکم کس بن که به این ویدیو کام ببینن بیبی دوچ کوین برزانم گرینگترین دنگو باسی بیبی دوچ کوین پورتالی بیبی دوچ کوینه که هر وکو امرو که ریکوتی 13/2/2023 ام پورتاله برن پورتال آتیتا بواری جیبجی کردنه واتا چی لوانه زور کس لئیوه فکر لیب کتاوه که گرینگی ام پورتال برنه چیه که بود دراوی الکترون بیبی دوچ کوین هاتیتا دی که هر وکو لیرانه ایبینن ماشالله که پوستی که زور جانشی کرده بیبی دوچ کوین که پورتالی بیبی دوچ کوین واتا چی بیبی دوچ کوین هاتیتا سیستم کی بو هولدرکانی خوی داناوه واتا اگر هر هولدرک یک دانه بیبی دوچ کوین بسوتینه واتا ادرسه کی دانه که دواتر لویدیوی کی ترام زور بتایبت مندی باسیم پروژه پورتال برنی بیبی دوچ کوین دکم واتا چون واتا اگر یک کاربر یا خود هولدر بیبی دوچ کوین بیت یک دانه بیبی دوچ کوین بسوتینی بیبی دوچ کوین 5 قات تو کنسوزیه که اما چون ده ببرزانم واتا بیبی دوچ کوین ده ادرسه کی دانه
ادرسه کی دادنه باشه ام ادرسه تو که کاربر هولدری بیبی دوچکونی داتوانی هر چند که بیتوه بخی تناو او ادرسه واتا بو یک جاری دفعوته لبین ده چه واتا لمکس سپلای دراوی الکترونی بیبی دوچکوین کمکره تاوه براستی ام پورتالی بیبی دوچکوین لدهاتو دا زور جی او هیا که من زیادتر باسی پورتالی بیبی دوچکوین بکم واتا اگر همو هولدرکانی بیبی دوچکوین بونمونه 1 میلیون بیبی دوچکوین بخنن او ادرسی که بیبی دوچکوین به شفافانه بو همو کسی دیاریه که بونمون اگر 1 میلیون دلار بین همو هولدرکانی بیبی دوچکوین تو کن سوزی بکن که تو کنکانی بخنن او برن ادرسی بووی تو کنکان بفوتین بیبی دوچکوین ده 5 قاط او کاری انجام ده براستی ایما لگل ایوه باسی پروژه دکین که لبوار کریپتوکارنسی و لبوار بلوکچین یک کم برزان بیبی دوچکوین اونده نیه بو بیبی دوچکوین و حسابی 6-7-8 بانک سالکی تر بکن که چون دتقه توا و ام برن پورتاله بررسی شده که زور گوره که دراوی الکترونی بیبی دوچکوین داناوه زور گوره و جگلوش که هولدرکام بو اوی تو کنکانی بفوتین و بیبی دوچکوین 5 قد تو کنکانی بفوتینه برن پورتال ده کار کی تر انجام ده که لناو سواپی بیبی دوچکوین هر چند معامله بکره و هر چند کرن و فروشتن بکره لو ریاوش زیادتر تو کنکانی بیبی دوچکوین دفوته دسوتندره دسوجندره و لبینه چه بو اوی ایمه لپین 6 مانگی ترا براستی شاهدی نرخی کی برزی دراوی الکترونی بیبی دوچکوین ببین و او هولدرانه که چند ساله که ام تو کنه خوشویستیان هولد کرده بو اوی لدهات دا شاهدی چندین کم کرنوی چندین سفری ام تو کنه ببین قازانجه کی باش بو همو هولدرکانی با تایبتی هولدرکانی حرمی کردستان ابد و خلکی کردستان لری ام مین کوینه و براستی ببین با دولمن هیوای من تنها دولمندیه ویا هیوای من اوی همو خلکی کردستان بجوه هیوای من اوی همو خلکی کردستان بخوی عقل و منطقی خوی کار بکت و خوی بجوینه و بی اوی منت به هیچ حزب و دسالاتک هبه بو اوی چاویان بکریتاو و زانیاری زیادتر لواری کریپتوکارنسی یا خود همان دراوی الکترونی وار بگرن لویدیو ایکی ترا برزانم زیادتر باسی برن پورتال برنی بیبی دوچکوین دکین و او کاتی که 2 روزی ترا زیادتر دکویتا بوار جیباجی کردن که امرو کتیتا بوار جیباجی کردن بالا من 2 روزی تر ویدیو ایکی تر سبارت با پورتال برنی بیبی دوچکوین بویه و ویدیو دروسه کم و امروش نشو مناو کوین مارکت که بواوی بررسی بیبی دوچکوین بکین انشالله که ویدیوی 2 سپای زور گرینگ دبه من زیادتر باسی برن پورتالی بیبی دوچکوین دکم و هر وها که ایوا چون بتوانن لاینی کم هر چند تو کانتان هبه کم یک بسوتنم بواوی یارمتی زیادتر با بیبی دتوانی نش سوتنی برزانم اول سر خوطه بلام بیبی دوچکوین اره یک واتا اگر تو 1 دانه بیبی دوچی بسوتنی خود پروژه بیبی دوچکوین ده 5 دانه یا سوتنی واتا $10,000 اگه بسوتن ریلن بینی همو هولدرکانی بیبی دوچکوین ده $50,000 ده سوتنی که اما زور گرینگه برزانو و کمی کی تر ل 5-6 مانگی تر شاهدی برزبونه و که نرخی یک جاری دراوی الکترونی بیبی دوچکوین ده بین اول بو وعدم با چند برادر ده بکم رو باسی فروشتن و کرین و فروشتنی بیبی دوچکوین لناو سواپی بیبی دوچکوین بکم بلام 2 سپای برزانم لگل زیادتر باز کردن لپورتالی بیبی دوچکوین با اوی زانر زیادتر بیو بدم و هر وها لوش لویدیو 2 سپای باسی او شکم کچون ایو بتوانن لناو بو او کسانه که تازه دینن او بازار کریپتوکارنسی کچون بتوانن لناو سواپی بیبی دوچکوین کرین و فروشتن معامله با دراوی الکترونی بیبی دوچکوین بکن و آلوگوری با BNB USDT و چندین دراوی تر بکن ایتر نام ویلکاتی و بگرم سپاسی وکم کتاکو حسابی نریم ویدیوی بون گر هر رخنه ایک کامنت ایک تنها بود دتوانن لجیر ام ویدیوی بنوسن لسر سرو لسر چام جوابی کامنت کانی و دماغ
ئیتر هیچ نەما تەنها خوافیز